Aran oyunda çarçağında yıkamağa gittiler. Sonradan hemen çünkü bir devamı oyun oynatacak. Aran ököz bu gül öntöz bundağı da. Ay barakete buna. Kana? Kana gül öntöz. Hem Marakay, bana bakçadan gittirdim. Ürünü al da vagan, akıllı bizi çılçıl. Anam esabanlarım, siler jomakты жақсы көрөсүңөр, анда кунт коюп мени жакшырак угуп туруңар. Мен бүгүн силерге чынчыл адам деген жомок айтып берем. Анда баштайлы. Илгери өткөн заманда бир чынчыл адам жашаган экен. Бир токойдо аябагандай кедей кембегал болуп жашаган экен. Күндөрдүн бир күнүндө баягы кедейдин байбичеси тамак жасайын десе, үйүндө отуну калбай калат. Ошондо Ay, үйde отun da almay kaptır. Бар отун алып келсең болот токойдон. Макул, алып келсе алып келейин. Бирок бираздан кийин, азыр эзал алайынчы. Күндөрдүн бир күнүндө баягы кедейдин байбичеси тамак жасайын десе, үйүндө отуну калбай калат. Ошондо баягы чынчыл адам байбичеси менен кеңешип, "Кой, мен бүгүн барып токойдон отун кыргып келейин" деп, колуна балтасын алып токойго жөнөп калат.
Ошентип Токойго барып, Токойдон ар кайсы жерден отун кыркып баштайт. Ар кайсы жердин отуну суу болгондуктан кургак отун издеп жүрүп, суу жээктеп баратып бир талды көрөт, кургап калган. Ошо талдан отун кыркайын деп балтасы менен бир чапканда, балтасы колунан түшүп, сууга түшүп кетет. Ошондо кедей кембагал баягыр адам аябай кейип, капаланып ыйлайт экен. Менин жашоом эмнеге мынчалык оор? Качан болбосун бирдеме жасайын десем эле дайыма тоскоолдуктар болот. Менин бул дүйнөдө эч кандай багым жок экен да деп аябай капаланат. İşen bir ele baltam var Kaçan bir baltam çok oturdum kalbim olam. Deyinde kalkanda çok degende bir günden keyin çok olsayım ne olur. Мына ошол учурда кайдан жайдан белгисиз бир карыя пайда болот экен. Ошентип баягыреки сыйкырчу карыя баягыреки кедей кембагалды сынамакка суроо узатат. Ой, сен эмнеге капалуусуң буякта? Эмне болду? Айтчы мага, дейт экен. Ошондо баягыреки чынчыл адам карыяга мындай деп айтат. Урматтуу карыя, үйдө балдарым ачка, тамак жасайлы десек отун калбаптыр. Ошентип мен Токойго отун кыркканы чыктым элем. Балта менен мына ушул отунду кыяйын десем колуман балта сууга түшүп, балтамды таппай капалып отурам. Үйгө отун алып барбасам, бала бакырам ачкадан өлүп калышы мүмкүн, дейт экен. Ой, улум, я! Эмне үйлө отурасың? Аксакал, бир жалгыз балтам бар эле. Ошо балтамды жоготуп алып эртеден бери издеп бара. Балта? Эмне болгон балтага? Балта кадимкидей эле отун чапкан балта. Эч камсана оолум. Мен азыр таап берем. Аны какка түшүрдүң эле? Мына мунуңу суунун жээгине түшүрдүм. Алам, азыр көп ыйлаба. Мен табам. Ой, улум! Мына суудагы алтын балта сеники эмеспи? Алтын балта? Жок. Алтын балта эмес. Жөнөкөй эле балта болчу. Анда болуптур деп баягы карыя көстөн кайын болот экен. Ошентип бир топ убакыттан кийин карыя алтын балта көтөрүп чыгат экен суудан.
Oy, mına bul balta seniki dep bayağı adamdan suraydı. Bayağı adam baltаны qarap, "Жоқ qarya, bul menin baltam emes" deydi ekan. Anda boluptur dep kayra qarya dagı göstön ayın boldu. Oşentip qarya gümüş balta götürüp çıqat ekan. "Hey, mına bu eki balta seniki dep gümüş baltаны көрgөtse, bayağırki çınçıl adam kayradan "Жоқ, bul balta dagı meniki emes." Nege kechkira balta alып чыгса ал меники эмес деп атат. Antkeni al çınçıl adam da. Çınçıl. Özünün baltası olmagandыктан баягы altın baltаны da, gümüş baltаны dagı meniki emes dep aytat ekan. Oşentip 3-nji jolu qarya göstön kayın bolup, suunun aldынан bir jaman eski baltаны götürüp çıqat ekan. Ay, ya! O sudan gümüş balta senin emes mi? Yok, yok. Adam senin emes. Çok meniki gümüş emes. Çınekeyini bolot balta bolot koyacağız. Hey, çınımdan gel, çınımdan. Çınele temir balta olmuş. Gümüş emes. Altın Doldur. Ay, ya! O balta senin emes. Aksakal oşa benim baltam. Uşu balta. Uşu benim kolçuda. Rahmat aksakal. Uşu benim baltam kolçuda. Oğlum, Ya. ben sana ayağa razı olup oturam. Şunchaylık yaşap durup, şunday sana okşagan Kent Bey'in balan görüp öptüm. Yoldaşın şıdır olsun. Oğlum, senin için bu hesaplılığın için, aç gözlük emes için ben sana yarım altın diyorum. Aksakal. Rahmat aksakal. Rahmat aksakal. Saçma yumuları. Aksakal. Kayga gitti. Bağımda tattım. Otunumdu dağı jıynap aldım. Altın da oldum. Uyga barsam kempirim aябай сүйнөткө. Koy, men tezirek uyga. Qarya altınday olgan, baltaday olgan altındı baraki adamga bererken. Oşentip bağır gedeygen bağlı adam koluna altının qarmap, otunun qırqıp үйүнө jadırap jaynap kuvanычтуу үйүнө barat eken. Mana gördüңөр balda. Siler dagı ar daim çınçıl bolsoңор, daima jolуңар açık bolot. Oşonduktan siler dagı çınçıl bolууга makul bu? Hiç kaçan biröөнүn aldap, birdemesin albagıla. Жерден birдeme görüp kalsaňar, oşonu dagı surap, bul kimdiki dep turup anan eesi çıksa berip жүрgüler. Makul bu? Şentip jakşı balдар bolgun. Demese baldarım, bizdin dagı koştaşa turgan ubagыбыз keldi okşady. Jomogum jaktыбы? Ооба. Силергечи? Жактыбы жомок? Ay barakeldi. Anda emki jolu joluşkanda dagı mından da kızıktı. Mından da jakşı jomoktарды aytıp berem, he? A siler bolsa akıldı, estü, çınçıl baldardan, çınçıl kızlardan bolgun, he? Barakeldi. Anda emki görüşkünge çeyin amanlıkla bolgun. Jakşı barın, he baldarım?